Stabilna i jaka vojska i stabilna i jaka ekonomija oslonci su iste takve države. 1996. godine tadašnji načelnik generalštaba Bugarske armije general Totimirov je rekao da država koja ne hrani svoju vojsku, hraniće tuđu. Tokom prethodnih 15 godina teško da možemo reći da smo mi baš hranili svoju vojsku. Jedan od stubova države i nacije prepustili smo slučaju, snalaženju i dovijanju kako posle svih silnih ratova preživeti mir. Biti vojnik na redovnom odsluženju vojnog roka postalo je predmet podsmeha, a ne pohvale. Biti oficir ili student vojne akademije značilo je kartu ka niže cenjenom mestu u društvu. I nažalost, izgleda da i dalje znači. A zbog čega onda još uvek ima mladih ljudi koji žele da obuku uniformu i da se bave tim poslom? Možda upravo zbog njih. Ovo je 72. specijalna brigada Vojske Srbije i Crne Gore. Jedinica kojom se naša vojska ponosi, jedinica kojom i mi treba da se ponosimo. U jeku raspada SFRJ, 12. juna 1992. godine, Generalštab tadašnje vojske Jugoslavije izdao je naređenje da se formira 72. desantno-jurišna brigada, namenjena za izvođenje specijalnih borbenih dejstava. Ideja je bila da se formira jedinica sastavljena od pripadnika različitih rodova i specijalnosti. Njeni pripadnici morali su se obučavati u upotrebi svih vrsta oružja i oruđa, kao i specijalnim veštinama potrebnim za posebna dejstva. Šifrovano ime prvog borbenog zadatka 72. specijalne brigade bilo je Soko. Od tada, Soko je i zaštitni znak te jedinice. Akcije koje jedinica izvodila i danas spadaju pod strogo poverljivo i o njima se ne može mnogo čuti. Jedinicu danas sačinjavaju isključivo profesionalni vojnici, oficiri, odnosno podoficiri. Njeno brojno stanje je nepoznanica, ali nezavisni izvori ga projektuju između 500 i 600 pripadnika. Iako su posete stranih vojnih delegacija, pa čak i novinara, relativno česte, mnoge stvari ostaju van domašaja vidnog polja znatiželjnika. Ono što je nama, kao retka prilika dozvoljeno, bilo je da provedemo sa pripadnicima te elitne jedinice vojske 4 godišnja doba i vidimo samo jedan mali deo njihove obuke i priprema za specijalne akcije. Veći deo onoga što ćete videti u 2 emisije našeg serijala o njima do sada nije prikazano javnosti. 72. se sprema i za izvođenje mirovnih operacija, u kojima se očekuje da će uskoro i naša zemlja imati značajnije učešće. Iz tih razloga, oni vežbaju i određene situacije u kojima se u takvom okruženju mogu naći. Specijalci proigravaju i situaciju kada, na primer, odmetnička grupa upada u selo, pljačka i otima taoca. Odlikući se! Naprijed! Izlazi sam polako, eto. Hoću vamo! Hoću vamo bre! Hoću vamo bre, gdje su pare bre? Odi go unutra! Odi go unutra! Uzi unutra bre! Uzi unutra! Bravo, da li da krenem? U redu, krećem, idemo. Sad ću meni da pokažu gde ti kuća, lagano, ništa se ne boji, ideš s nama. Hoću, idemo polako. Domaćine! Domaćine! Što hoćeš? Baci oružje bre! Baci bre! Baci oružje bre! Baci bre! Baci oružje!
Baza, ovde Bravo 1, situacija, tačka 51, otvaranje vatre, mrtav vojnik, ponavljam, mrtav vojnik, potrebna mi je pomoć, sanitet, interventna jedinica, požuri. Bravo 1, ovde baza, šaljem interventni tim u rejon 51 i sanitet, prijem. U redu, ostajem na prijemu. Po pozivu, iz baze stiže interventna ekipa. Posle privlačenja kući sa razbojnicima i taocima, interventna ekipa kreće u akciju. Prvi korak je upotreba šok bombi za paralisanje terorista. Imam ranjenog teroristu i taoca u kući! Baci oružje! Kako je dole? Ovo je samo jedna od standardnih akcija, odnosno scenarija koje uvežbavaju pripadnici 72. specijalne brigade u svojoj bazi u Pančevu. Inače, radi se o najkompletnijem centru za obuku specijalnih jedinica kod nas. Taj centar je bio prvi takav u Evropi i tokom 70. godina korišćen je i za obuku pripadnika raznoraznih, takozvanih oslobodilačkih pokreta širom sveta. Posle raspada SFRJ ostao je bez funkcije i tu se uselila novoformirana 72. specijalna brigada. Kuća u kojoj je malo pre izvedena vežba sa oslobađanjem talaca pripada takozvanom seoskom ambijentu unutar kasarne 72. specijalne brigade. Na samo nekoliko stotina metara od nje je takozvani gradski ambijent. Dvospratna stambena zgrada koju koriste pripadnici protivterorističke jedinice za uvežbavanje svojih akcija spada u takozvani gradski ambijent. A evo kako izgleda akcija takozvane neutralizacije zabarikadiranih terorista u takvom okruženju. U glavnoj ulozi protivteroristička jedinica 72. specijalne brigade. Listo! 72. specijalna brigada sastavljena je od nekoliko segmenata, ali su u prvom planu najčešće izviđačko-diverzantske i protivterorističke jedinice. One se razlikuju ne samo po neposrednoj primjeni, o čemu govore njihovi nazivi, već i po opremi. Pošto se radi o našoj elitnoj jedinici, koja je i po NATO standardima jedinica prve kategorije, njeni pripadnici moraju konstantno da treniraju i da budu spremni da u roku od 24 časa dođu u punom borbenom sastavu na bilo koju tačku naše zemlje i dejstvuju punom silinom. Baš zbog tih čestih vežbi i treninga, oprema koju koriste se brzo troši, pa 72. služi i kao poligon za testiranje nove opreme, koja pretenduje da uđe u našu vojsku. Protivteroristička jedinica je poslednjih nekoliko godina testirala novu uniformu M03,
pa je iz tih razloga njihova uniforma različita od one koju nose pripadnici izviđačko-diverzantskih jedinica. Ali to je samo površinska razlika između njih. Mnogo je više zajedničkih stvari koje su iste za obe jedinice. Jedna od njih je i padobranska obuka, koja je obavezna za svakog pripadnika jedinice. Trenažne padobranske skokove izvode nekoliko puta godišnje u dnevnim i noćnim uslovima, najčešće na aerodromu Batajnica. U toku dana znaju da izvedu i nekoliko skokova, što se smatra izuzetno stresnim psihofizičkim iskustvom. Cela priča počinje pripremom padobrana. Tokom našeg boravka na Batajničkom aerodromu su, posle dužeg vremena, počeli da lete i piloti našeg ratnog vazduhoplovstva. A u toku je bilo i testiranje najnovijeg modela domaćih padobrana, koji je rađen za potrebe specijalnih jedinica naše vojske. Po pravilu, na aerodromu se ne nose kape, da ne bi uletele u usisnik motora i aviona i ozbiljno ga oštetile. Zato se i pripadnici 72. specijalne postrojavaju i rade bez njih. Pre prvog trenažnog skoka ove godine, instruktor proverava ispravnost pakovanja padobrana svakog pripadnika, a za to vreme meteorološkim balonom se ispituje brzina i pravac vetra. U zavisnosti od njega se i daje dozvola za izvođenje skokova, a takođe i određuje iz kog pravca će avion leteti prilikom desantiranja. Pravac vetra je jako bitan za skakanje ovim vojnim desantnim padobranom. Dok se padobranac spušta, treba da se orijentiše tako da mu je vetar u leđa, a tek neposredno pred oskoka okreće se licem prema vetru da bi usporio propadanje i umekšao doskok. Na zemlji prizemni vetar iz 243 metra. 72. danas skače iz ruskog transportnog aviona An-26 sa visine od oko 1000 metara i to je prvi trenažni skok ove godine. Pa gore, znači po odvoju od aviona, stabilizacija.
Otvorio sam padobran negde, znači na oko 550 metara. Okrenuo sam se onako kako je zastavnik rekao, međutim vetar je malo jači bio i morao sam ovdje da još obratim pažnju na ove dve prepreke, tako da sam malo više došao ovamo, nego što sam mislio s one strane puta da odem. A što se tiče prizemljenja, malo tvrđe zbog ovog vetra. Odmah po doskoku ide se na pakovanje padobrana i pripremu za sledeći, još jedan dnevni skok. Evo, znači ovo je faza pakovanja padobrana koja se zove slaganje konopaca. Znači čitava suština je da pre ove faze treba se izvrši pregled i kontrola konopaca, znači da konopci nisu umršeni ili ono što ste vidjeli tamo, ono terensko pakovanje, znači to je neka prethodna faza, tamo se odmah na licu mesta ako može. Razmrse konopci ako su umršeni i sad znači ovdje kad se složi kupola onda se prekontrolišu konopci i faktički sad ove konopce uvlačimo u ove gumice. Dakle, ponovo pakovanje, ulazak u avion i skok. Skakanje iz An-26 nije ni malo prijatno iskustvo, jer avion u tom trenutku leti brzinom od oko 340 km/h. Iako se odvajanje od njega ne uradi pravilno, padobranac se za tren oka može naći u ozbiljnom problemu. Dinamički udar prilikom otvaranja padobrana je ogroman i da bi se izdržao, čovek mora biti baš u dobroj fizičkoj spremi. Samo radi poređenja, skokovi iz helikoptera se izvode pri brzinama od 100 do 200 km/h. Civilni padobranci skaču iz aviona koji lete brzinama od 200 do 240 km/h, pri čemu koriste i drugačiji tip padobrana koji im omogućava mnogo mekše otvaranje, prijatniji let i vrlo mekano prizemljenje. Kod desantnog padobrana to nije baš tako. Posle drugog dnevnog skoka sledi pakovanje i priprema za poslednji, a ujedno i najteži za taj dan. Noćni skok. Tenzija pre prethodna dva skoka se osjećala, ali ni približno koliko pred ovaj. Ja sam Srbobran Radić, potpukovnik na dužnosti rukovodioca skoka, inače sam odgovoran i najodgovorniji u 72. specijalnoj brigadi za padobran skok. Ovo sada čemu vi pristupite jeste neposredna priprema za ukrcavanje padobranaca za izvršenje noćnog skoka. Noćni skok je veoma složen, zahteva od njih punu psihičku spremnost, fizičku pripremljenost, zatim stručnu obučenost, osposobljenost i nada sve hrabrost i požrtvovanje koje moraju da ispolje na samom skoku. Ovo su najsloženiji skokovi koji mogu da se izvode sa malih, srednjih ili velikih visina, gde je ograničena vidljivost, gde je veliki broj prepreka i gde moraju voditi računa o svakoj sitnici, svaki padobranac ponaosob.
u noć isto kao i skok u dan, s tim da u svakom slučaju je koncentracija maksimalnija, odnosno veća nego u dnevnim uslovima i u svakom slučaju mora se više voditi računa o prizemljenju nego što je to u dnevnim uslovima, jer se jednostavno ne vidi. U samom avionu iščekivanje da se upali zeleno svetlo iznad rampe i nadanje da će sve biti u redu. Na visini od 1000 metara pilot otvara rampu. Zvuk, pogled deluju zastrašujući. Pomisao da neko treba da iskorači u tom pravcu još više. Pali se zeleno svetlo i akcija kreće. I poslednji specijalac se uspešno prizemljuje u mrak Batajničkog aerodroma. Tenziju je zamenio osmeh koji uvek sledi posle pada količine adrenalina u krvi. Pa ovaj skok je bio prilično dobar. Ja sam zadovoljan ovako i ponašanjem padobrana i prizemljenjem i tako, bilo super.